Kawang mas samong betang itu discuss mengenai especially ini yang saka, yang bagus saka. Ini kamu harus fight untuk salahnya. Ke financial status ronal ini working progress bahaya colek tang edis ini tanggung betang rok bahaya colek tang buat rono Bubagra terus kau buat nafai tang ini cuma sawo mungkin ini bukan itu. Itu terus. अगर बाबू प्रतिदिन का अपन तो ईएम का अरे राणा का ईएम बन गए कितना रिसीव हुआ वो